Uke wajikelwa umuntu ebomsiza kubo kuzoba nomcimbi bese kuyilanga lomcimbi akujikele esiswini njengotshwala. Umuntu uzawuza kini la uhlala khona akucele, Bratox man, ngicela ubofika lapha ekhaya sizoba nomcimbi man. Ungilekelele kulamalanga ukuthi kuvusa idradi. Hayi na uzawufika kuvuswe idradi, kucentwe, nimlekelele nokupenda. Soze nawe ubiza abangani bakho, hayi man khabo umuzi kuyobe kunomcimbi ngicela siyolekelela. Hayi nifike vele le senima out vele 2 weeks before umcimbi. Kuthi kungaba a few days before umcimbi aphinde futhi anifakele ma WhatsApp, awu bafowethu ngicela ningangilahli kusasa kuzawufika inkomo ngelesihlanu ekseni. Bathi bomalume sihlabe kusukela ngo2 ngihlanganise bomakhelwane manje mina ngazi nina ama out ngicela nifike nizosihlabisa inkomo sithi kuyitoka ningisize nje bafowethu ngaphandle kwenu ngaba yini. Siphinde sifike futhi siyomhlabisa inkomo. Lifike ilanga lomcimbi. Sekufike bobhuti bakhe baseGoli, kufike bomzala baseThekwini, kufike bomalume baseNaspoti. Hayi akasabambeki. Nelanga lomcimbi sesifuna ukumbiza phela ukuthi asishiyele icrate lamabhiya. Hayi ma out ngiyabuya ngisakhomba malume Veli itavern eseduze ufuna lezi zinto zabo lezi boyeka master uyabona lezi zinto ezikanjalo ngiyabuya. Hayi ngizathi ningakanaki vele soveza iphiko emotweni engene number plate yenye province. Isihlobo sakhe leso soyaphuma ngaso uveza iphiko kanje. Yamalala. Hayi uzathi akabuya so hamba nesinye isihlobo phela sisempumalanga. So ubuya nesinye isihlobo sihamba ngemoto emnyama ibhalwe MP. Hayi phela muzi sicela ukukhuluma nawe kancane. Hayi uzawuvuka ulaka. Ngithani yabuya. Hawu nini solo ngibelesela. Ngiyaza namabhiya hlalani phasi anganikhohlwa. Hey umangale uthi hawu le ndoda besinayo 2 weeks before sayilekelela kuhlaba inkomo manje ngathi mosi seyisnack sayisabambeka ayisasazi. Hayi uzawuba busy kwenzeka ahlale nale ihlobo zakhe ezibuya ngama province bahlale phasi lapha kuyaphuzwa utshwala obudurayo kuyaphuzwa. Hayi ngalokuthi bunengi lotshwala kunomcimbi vele buthengiwe. Hayi sebasukuma bashiya elilodwa ibhodlela bakalivuli. Omunye wethu ke sibafana basendaweni ke soyasukuma uyolithatha. Hayi uzathi nedi akalithatha abonwe isihlobo sakhona kuthiwe muzi labangani bakho sebayidapela utshwala. Hayi lo muzi lebe simsiza 2 weeks before umcimbi samsiza nokuhlaba uzawuzasekeza. Hawu ma out yini manje lengizwayo ukuthi nina aningilindi ukuthi nginilethele utshwala ngibe ngishilo ngiyabuya. Hayi mani sithathe le bhodlela nilishiye lapha beningakalivuli. Kusho bani ukuthi nilithathe? Bafethu unangonela umcimbi. Angifuni mina kuliwe, angifuni ngize ngibize abantu abadala bakhiphe imvubu konakale. Ngicela bafethu uma nikhathele kuba la khaya nahambe. Hey umangale ukuthi hawu le ndoda lena beyisincenga kuma WhatsApp makumele ipende indlu ithi isikhathi sesiyabashaya umcimbi sosondele. Le ndoda yasifonela kayi3 ngelanga kufika inkomo ukuthi singakhohlwa siphathe nemwikhwa siphathe imese yokuhlaba kodwa umuntu akujikele uza nikhumbula lo mcimbi sophelile sekugcwele ikotera sekugcwele mabhodlela ithende selimile nezintambo zegesi ezachunywa ngini. Amadrifudi mabhode esintu lebe kuphekelwa kiwe inyama nokunye ukudla sekumele kubuyele la kwabolekwa khona ngilaza nikhumbula khona zamuzwa nje ku WhatsApp afaka istatus ngiyabonga kubantu abeza bazoba nathi emcimbini umcimbi wahamba kahle ngaphandle kweni lo mcimbi bongeke uphumelele status umlakalaka westatus eside singaka akaceda ukufaka usifakela ama WhatsApp hi. So funa sizombuthisa lamabhodlela ke manje. So funa sizomlekelela ke manje ukubisela lezi zinto bezibolekiwe lapho bezibolekwe khona. Mina umuntu ngiyamsaba.